kagalidan akas kaniya. Alright, ayan, naimbag na oras tayo amin na sa ngapada. Happy Monday everyone. Ang kadato nga rode na sumangbay. Ti programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkit-kit daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mang ted biag ti may sa nga pakasaritaan kaya patulod kada tayo ti may sa nga pagayam tayo nga problema. Problem of the day ni Bobot nga sana kaya't apadakamat ti address na no taga ano isuna kaya padaanan tayo dito mga kasi. Alright mga kasi, ni dito nga gundaway intayon na amwen no anyamat ti parikot iti biag ni Bobot nga nagsurat nga kaya't naibinglay ken na pabalakadan kada tayo. Sagudahan nga ti surat ni Bobot. Dear Kasi, idanon ko man tinabara kablaw ko katagit ti badak nga agbibuyay ti dito nga programa. Nangro na kablawak ket na kayo nga agserserbi nga timon dagiti programa iti Nemars Studio nga pudno nga makaliwliwala unay. May saakmet kadagiti kanayon nga mang subsubaybay kadagiti live streaming nyo kasin yung ket naawis met tiriknak nga mangibinglay ti pakasaritaak ngamin ket adan na aramid ko adak kelabidot nga itaket dakkela pagbabawyak ket sapay ko babaen ka dati nga panagsurat ko. Ket may kandak iti balakad. Dabareng saan pa nga naudi ti amin. Ket maurnos ko pa'y. Ti anyaman na risot. Nga bunga. Ti dakkel nga bidtot ko. Ilinged naklatan itinagan abubot. Saan ko latan nga padpadakamat ti address ko kasin yung sapay ko matamawatan ti amin. Naragsak idi ti binukel mi a pamilya kini Josie nga asawak. Agpada kami nga daan ti panggedan wenat pagsapulan. Agpada kami nga naanos ken nagaget. Nga ti ammo mo idi awanen ti agbalinpay nga nakana nga parikot mi wenno nadagsa na problema mi nga dumteng ngem no apay ngamin nga nagbileg launay ti sulisog kasinyo nga dayta nga sulisog no agbalaygi umanay nga pakadadaelan ti dati nga naragsak ken naurnos a pamilya. Kasi man nga rod nga rugik ti amin kasin yung ada ka magkambubot. Ada ngamin na napangko ginatang nga piyesa ti motor. Kasi digmadla dito palengke. May di mauasin na. O may kakumustaan. Nagadumod kayam ti customers mo. Ketwen kanayin nga adulat ti aggatang kadagiti tagilako. Una no di ka unay marigatan. Ibagata dani kaanakam nga Jun nga mangtultulong kanya. Nagagatmat lang ti kaanakak. Awan ti sa pulik ken kuanan. Tauray no saan nakam sukunen iti malem. Umanay nga adani Junen nga mangtulong kanya nga gipakni nga giyawid ka di ginaskin nga iyawid. Mangurnos ka di kitinaskin nga urnusin dito Anyan tuman nga oras nga gawid kan. Baka maladaw kan tumanen. Ay na, maawatam ko malakay. Sayang mo't numasapak nga agserra. Kitni, kaado di kiti gumatang. Wala nga mabanbanog kamatlaw na yun. Nga gaputa maladaw ka agawid. Kasi naman manumpayin nga masikaso na kiti anak ta.
Isungor nga daka. Ken mayat mo ta trabaho, tagbabay and sell ka matla timot motor, kada piyasa ti motor. Isu nga adda ka lay balay. Ket sikan ati makaamo nga mangkita ka digiti anak ta no sumangped naman ipod iti pagadalan. Ken sikan ton ti makaamo nga gisagana iti pangrabyan tayo. Agi na nakakumamot abaket. Ikamot ati oras ti bagim nga agi na agbakasyon ka. Ay na. Saan na mabaling agbakasyon ti kaskadata lakay. Dumakdak ka ligiti anak ta. Anyan to lagi tin magbasa da amin iti kolehyo. Iso nga iyagawa takit diti mangged. Tapno adunto ti busbusen da. Apaman nga makatungtong da iti kolehyo. Ay suki. Mano akilo suki. Uwi nang ma. Bakakat no mabaybayam ti salunat mo. Ay na, Jack to'y palubos nga mapasamak na ita. Di ka kadipay mapan. Saman. Agawid ak tumaten. Ngem dumagasak to kada ti kinatulag ko nga umayak patarimaan ti lugan. Ket no matarimaan mi gatangek. Ay lakok tumat lang. Di nasaya ato kasta. Mayat met tasag paminsan makalako ka, di dakkel tulong. Saan ko mabalin nga sakripisyo deti pwestok diti palengke. Taamang nga dakdakkel tikit kitaek dito eh. Alawin. Saan ka din nga ti kasinsin mo nga ni Jackie deta sumungad? Ha? Ni Jackie? Uwan nga agpaiso. Ni kasinsin Jackie deta. Agturong diti pwesto. Naimbag nga malem mo, manang. Jackie. Naimbag nga malem mo, met. Aping anda ka dito eh. Umay ka kadigumatang kadagit at tagilako. Saan, manang? Anyang rutirantam dito eh. Ala, ibagamon. Ado peti customers. Ala, kasalitam lang tani kasinsin mo. Tas siya akong ti makaamo, kadigiti umeggatang. Manang, mabaling nga. Bumuludak ka mapailaing itili magasot mo. Ha? Umutang ka tili magasot? Kaano la idi imutang ka kanya? Nga aging gaita, di mo pa inabayadan. Suki, gumatang kayo. Suki. Kasapulak lang amin manang. Aranya manen. Aray ti anak mo manen. Awam man ti igatang yu ti gatas nan. Kasanuman nimin nga ti igatang yu. Awan met ti amu nga trabaho deta asawam. Manang. Bayadak tumatlangin to na dakwarta. Kaano pa yung dakwartam? Ha, Jackie? Kaanong tupay nga dakwartam nga pagbayad mo kadagiti utang mo kanya? Kunakmet ngamin king kaidi. Saan ka pa lang nga makiar-aram? Saan ka pa lang makinugnobyo? Tsak manamukin ka. May saak kadagiti nakatulong king kaidagbasbasa kat kolehyo saan ka di. Ngayon niya tinaramit mo. Nagasawa ka nga nasapa. Oray, tunod bigat manang no makairemedyo nilakay ko. Makairemedyo nilakay mo? Kasano ko mamakiiremedyo? Idinto nga barkada laing ti at atupagin na. Nga di pulos agbayag ka dagiti trabaho nga sirkan na. Sadot mat. Sadot mat ti asawam nga mas pinilim pa yung da kami nga pamilyam. Alay ka mo bakit no adda? Ikakumaa. No ammo na kumamot ti dumngeg. Nabayag nga ibagbaga dagiti dadakkel nan. Daanti. Saan ka di Jackie? Ibagbaga daking ka. Tapno tulungan da ka. Tulungan mo't tabagbagim. Isina mo day nga lalaki. Panawa mon. Tawan ti magana bukin kwa na. Awan ti masagbayan kin kwa na. Manang. Saan mo maaramid? Gaputa nakatangtanga ka Jackie. Nakatangtanga ka. Nalain ka mo't iti pagadalan iti. Ngayon jak man ta, sipod iti nanobyum day nga lalaki. Nakulaapan yung tapanunot mo.
Laustunan bakit? Alay kamlatan no kaasiman. Ay, pambarak. Kasanun to nga agnakam dito nga babae. No tultulungan milatan. Aging nga din na isina dito nga lalaki. Ay, pambarak nga tulungan. Manang pangasim kumapara iti ka anak ka. Ay na, ado nga asit inted ko king kan. Kasi ka, maasyan ka kumamat kada kami nga mga sakit king ka. Maasyan ka kada dadakkel mo. Maasyan ka kang runaan na itibagin. Anyan tulad ti masagbayan yung aginan. Kaday nga lalaki nga ipatpatig mo launay. Pag mamauyungam launay. Gustunan ko na ka. Mangmangig da kadag iti customer eh. Uray pa eh. Amom Jackie. May saak kadag iti. Kang runaan nga nagsakit tinakim na idi. Idi napasamak dita. Idi nagsikog ka nga balasang. Idi mas pinilim dito nga lalaking da kami. Nakawanan na kumamanang. Awan ti amok nga asit gago. Kat asin no ko mga mintimayat nga tumulong keng ka. Jackie. Dinto nga di mo met amo nga tulungan ti bagim. No kumalang amin na da mga awir iti anak ko. Agtrabaho ako, masyak ko malatan di agsapul. Angim awan met ti mga awir ken ko na. Ine mabulan pa ilaing ti anak mo. Ay na, ingkan. Kat baka malason pa iti lakok. Ingkan. Kat baka no malason dagiti padak naglako dito eh. Alin kan? Nalabas unay mo ti panagsaom ken kuana. Tian niya. Kat dayjay nga pinabainam. Rumbeng nalaing dayjay ken kuana. Amumet bubot. No kasanot sakripisyo dagiti dadakkel na ken kuana. Uray siya. Dakkel ti na itulong ko iti panagbasa na iti. Ngayon niya tinaramid na. Alagat nagbidot nga rod. Kumaman no pagbababaw yan na. Kumaman no aturin na dahi nga bidot na. Amun mi lang arudin. Amun na lang arudin. Awan ti masakbayan na kaday nga lalaki. Di na pala maisina-sina. No anya launin timpakpakan dahi nga lalaki ken kuana. Malaos to na arudin. Urita nakapanawan. Sugi! Ay, gumata kita eh. Ingkalatan. Panawanak dito yan. Siya akong di makamo dito eh. Agawid kan. Tagisagana ka doon pag nabyan tayo. Taba ka maladawak man nga agawid din. Wala sige nga ron. Ang imno awan to unay ti customer sen. Isapsapam to kumatagawid. Nabayagin nga sante nga nakapaglalanglang nga kompleto tayo. Adan tulat tagundaway na, bubot. Angin ita, nasken nga mangged ta. Nasken nga iagawat at agsapul. Tani, tumakdakkel ti gastos, dagiti anak tan, iti pagadalan ta. Alala, nakaro din. Oh, adda ka pala gayam dito eh, Jackie. Ay, si kagayam manong. Oh, saan ka di pa nakasada di tricycle mo? Saan pa manong? Oh, apay. Sa ti pilaan ti tricycle. Saan nga dito eh? Kuha ngamin manong. Sa amoy baga nga awan pagpletem. Nagdumog kami. Ti amo kami napabulodan nak ni manang juicy. Teso ko mati pangalaak ti pagpletik nga agawin. Napambarak ko mga gumatang ti gatas ti anak ko. Unayin, naigatang kumot ngamin ti piyas at motor dati igim ko akwarta itayon. Ang imagar ka, umikan, makilugan ka kanyakon. Itulod ka ni ti balayo. Tapno di ka nagplete. Tawa mo kayong pagplete mga agawid. Ha? Talaga manong? Uwan, umikan. Agyaman naklaunay manong. Agyaman naklaunay. Ito no bigat. No kayat mo? Manong? Umay kan to di balay.
Ta baring makasingirak madamdama kadati pautang ko. Umay kanto dya balay, tasyak ti mang pabulod king ka. Ang ita, awan ti may pabulod ko. Iso nga padasin palat agrimedyo iti sa bali. Alawin manong, ang imnod daman may remedyo. Ori sa anak to nga may pumulbulotin manong. Kababain mo't kini manang Josie, umaamuan na. Sana bali na. Mabalin mo't nga salat ang ibagbaga king kuanan. Yan na si Sita, may gatangan nyo ti agas ti anak yo. Nangaruna kit na Inni mabulan na palagayam. Angin agure ka man pare. Oh, pare. Ada nakita kita nga. Babae nga lubong mo iti motorsiklom. Ha? Eh, saan mo nga ni Josie Dayjay? Angin kayong ingas na. Anya tiket mo sa akin pare. Kayong ingas ni Josie, idi balasang. Idi na nabit kay pengagasawa. Ha? Itay malam. Uwang pare. Nakita kay itay. Di napansin ngamin. Sexy Dayjay kwa. Ni Jackie Dayjay. Kasinsin ni Josie. Ini naudi nga amang. Sumal lang nga karuprupa na. Kayong ingas na, hindi balasang pelaing ni bakit mo. Napintas Dayjay Napintas pa magina. Tiamok pa itayang kit chicks mo Dayjay pare. Sikamit pare. Saan nga maaramid tiyak chicks. Pamilyado ako. Kinuray mo't si ka pare. Saan mo ibaga nga? Panpanunutan pelaing tiyak chicks. Ay kita, no adagundaway na pare. Basta lagi di saan nga maamon ni misis. Sika nga talaga, pare. Ala, tagay ka kindi. Adupay data pulutan tani. Aduti luto kita nangilak amang ti pulutan ta. Angin pare. Awang ka di pa iti asawa na di dya kasinsin ni Jackie. Ni Josie, kung ako ma. Ha? Nagluko ka talaga. Di mo ingaanan na ya. Adda asawa na di dyan. Ala, kaslaubing mo't pa'y langan Baka di ka pa'y mamati nga addan anak na dayjay. Talaga? Ngum lang nga nati saan pa nga naganak, saan ka di? Uwan ngagpaiso Dagaya manaknan. Tiamok no balasang pa lang pare. Sika nga talaga. Oy, Nestor. Sabi mo nga pagpanpanunutan iti dagas dita kasinsin ni bakit kong. Kinapay sika pare. Itay inlubon mo iti motorsiklom. Awal na kumat sa bali nga narik namon. Anya tiket mo kasawan? Kit imarakop siyempre. Saan mo ka din narik na? Dati bak na nga barukong na. Sika nga talaga. Awan mali siya na kanyak din pare. Imposible pare. Kasla talasaan nga gamam mo. Kasla mo la di mo ibagbaga kanyak di problema pare. Anya nga problema. Kiti ibagbagam kanyak tunggal lagin inumta. Numabartek kan, ibagam ti problemam ken bakit mo. Nga niya. Kiti problemam ken kuana nga. Gaboy ti kinabisi na iti palengke. Nabayagin nga sangke nga naglin na ilaw. Anya. Api, di mo malagip nga si istoryaim kanyak tunggal mabartek ka. Kadi. Ketuan. Kurang na lang nga nagsangit ka pare. Sang kay bagam kanyak nga nabayagan nga di nakapinagustuhan ni Josie. Hush, makatagari. Nagpaiso? Ibagbag no kan kita. Ketuan. Kung naktupay, blanco ka no kwan. Ibagbagam kanyak. Manun arabi nga kayat mo kumamot nga kanait kay nga gasawa. Angam kanain nga pagpambar na nga nabanog iti palengke. Saan ka nga makapaglibak? Gapo si ka mismo tang ibaga pare. Kato ibagbagam pa nga. Intag chicks iti beer house. Posible na pare. Saman, ibagbagam nukwa. Numabartik ka pare. Di mo malagip na talaga? Saan pare? Amman pare. Amman tupay. Kita madamdama. Ento no, mabartik ka. Agi baga kan tumanen, digiti karirik ng pare.
Agawis kan tumanin mapanag beer house. Anya. Sino na? Sigamod gayam, Jackie. Naimbag ang bigat mo, Manong. Naimbag ang bigat mo, Met. Awan ni Manang mo, juicy dito, ha. Aday so na di palengke. Amok, Manong. Ha? Saan nga ni Manang juicy tirantak dito, Manong? Sumre ka. Agyaman ak, Manong. Ala, agtugaw ka. Ada ka di problema, Jackie? Manong, aping nga kasla dalam di tapingping mo. Awan Manong, naidong parlang iti Rita ho. Malagip ko laing timbaga medical man, Manong. Sakbe nga intulod na kiti balay mi. Anya? Nga ko na, no sa anak nga makiremedyo iti gatang ko ti agas ti baby. Umayag dito pabuludan na. Uwan. Saan ka kadig nakaremedyo ti kalman? Saan nga rod, Manong? Kastaw ni ti sangit ti anak ko nga. Saan nga nakagatas? Ha? Inamot nga rod kahit di ti susok. Ha? Awan mit kami ti rumara tubog na. Iso ngayon anusan talatan na dati. Sigat. Ti saan ko ngayon na po. Kaasim. Aguri ka. Deto eh. Anusam dati Dati layang limagasot ti maipabulod ko keng ka. Uri sa amon to bayadanin. Ti nasisita. May gatangam ti gatas ti anak mo. Takaasim mo. Talagang agbisin Kasi ti ko nam, awan ti masusunakin ka. Iso nga kapilitan nga igatangam ti gatas na. Agyaman ako na Manong. Agyaman ako. Angim, samo ko man nga, ipakpakam mo ito sa bali nga, inikang ka ti gatas mo, igatang mo ti gatas ti anak mo. Manong? Nangruna kini Manang mo, Josie. Baka no pagapaan mi. Baka no pagririan bideta no maamuan na nga tinulungan ka. Wait, Manong, saan ko ti bagay ti sa bali? Agyaman naglaunay, Manong. Ala, sige. Ingka nga rudan. Ingka igatangan ti gatas ti anak mo. Kaasim mo. Apo nagpress ko ti rik na kita. Bakit? Kadigdigos ko laeng. Kit apay no ko Ken saan nga imay ni paring Nestor dita. Kita nga rabi Ket? Saan ka na kayo numiti arak? Baka naman. Anya ti sasawam dita? Saan man nga rakupen? Di ka di mailiw? Makaturturuwak launa yan, bubot. Nabanno ka tiyandaan. Manin? Kita mo, met. Naladawa ka nagawid, gaputa nakadado ti customers itay. Kas taon ti bannog ko. Iso nga makaturturo ka launa yan. Di nakla mapagustuhanan bakit? Ita nga sa anak ka nakainom. Uri pagbitlaeng. Ay na, Diyos ko aya. Makauray na kita. Apay datala ka dit nasisitakin ka? Ha? Anya ti kahit mo sa puyatin nak, banugin nak. Masapak pa yung tunubigat bubot. Naskin nga masapak nga manglukat, gaputan na sapang agsangpad na customers. Mabalin mo't nga iladladaw mo lang. Saan nga mabalin Deta kiti panunot mo. Ay panunutem Tandaanam.
Dandanin ag kolehiyo di kiti anak ta. Dadakkel dan. Duwag-dakkel mo ti gastos da. Isong ita nga panawin, iyagawa ta ti mangged. Tapno no ti kasta, ado ti maurnong ta. Adun to ti busbusen da, into na aggastos da didakkel iti kolehiyo. Kita, di talam may sarabi mo. Ay, na Diyos ko, ay, di ka talaga makauawat, bubot. Maturog kalatan. Kat makaturturog at launayin. Into no bigat nga ron. Into no agsapa. Into no makariing ta. Ay na, nagkulit ka na talaga. Kasano ka nga makabangon nga nasapa. No kasta nga, ay na, Diyos ko, ay, bubot. Tal na anak man. Kasta detalat importante king kan. Oh. Ada ka di ba ng problema? Jackie? Manong, adi lang mabaling nga. Nga niya. Nayunan pa iti uri 500 ko, mapay na di binulod ko. Ha? Saan ka di ngayon manay ngayon gatang mo ti gatas ti anak mo? Manay ngayon gatang ko ti gatas, manong. Kasta uri ti gurigor ti anak ko. Igatangan ko mati agas na. Kitnik. Kasta uri ti gurigor na, manong. Guri ka. Kitaig na daw manay. Ni ngamin manang mo Josie ti igim ti kwarta. Damot la ti igim ko no kwa, gari ka. 1, 2. Oo da. Oh, alayim dito yun. Exact 600 pegi di dito eh. Agyaman at mano. Agyaman. Marakop ka matan. Imbag ka pa'y manong. Imbag ka pa'y tama nagtulong ka man nakaawat ka. Laustustunan. Diyak amo no sino ti asid ka, manong. Nuawan ka. Iso nga agyaman naklaunay, manong. Malalastustunan. Ang imtikid daw ko saan mo latang ibagbagan iti sa bali. Nagikang kay ti kwarta. Ala, uri saan mo ito nga bayadan na yun? Saman manong. Bayadak to dito. Bayadak to tititid mo kanya. Diyak amo no kasano akto nga makasubad ng adan tulat tagundaway ko manong nga makabayad aking ka. Saan mo nga panunutin detan ading ko? Ti panunutem, may katangam ti agas ti anak mo, kat ni kaasi, baka kumaro pa ti sakit na. Alawin manong, agyaman at launi manong. Dagbeso pare, inarakop na ka. Huwen pare. Kahit, anya tinarik ng pare. Kasla tinarik na kitidamok nga marakop ni Juicy pare. Anya? Kung naktubay, adamot sa bali nga papampanunot mo pare. Adamot marikrik na ka ba sa bali? Huwen pare, lalaki tayo lang. Amumi tinarakop na ni Jackie. Kaslat ti pa nagrik nakitikit ni Juicy, iti balasang pelahe. Sa bagay, agkakaingas na nga, agpaiso, paring bubog. Ken, natakder belang ti, nabukil belang suog ti barong na pare. Apo na yun pare, nariknam talaga ti barong na. Okay, tanyaraw. Agit, gundawaya mo na pare. Itatanay. Dakil ti utang na rin ka. Ay, pare, no saksi ka. Anya pare. Gundawayam daytan. Awanin ti mauray mo kin Juicy pare. Ngagpaiso pare. Awan nga talagan. Awan serbinan ti asawa. Nakasana. Kulding at kulding rinabi di namot kayat. Tadadamot nga tapalengke tinasisita king kuwanan. Iso nga ron ti ko lang pare. Gundawaya mo. Nay, tete pa kasinsinan ti mas asidig kigan. Palay na ang lumalapit sa manok pare.
Anya nga ron tiramida. Tuka ka pare. Si Pitik Si Pitik anya nga mga ron. Si Kamit. Ubot? 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 Oh. Ay, di. Nasapa ka manita bakit? Nasapa ka daw may kwalain. Magdari ka man. Abay. Ni mo Jackie dito agapo dito balay. Nakita nga nagsakay iti tricycle. Ha? Ay kwa. Wun. Gabgapo na dito balay. Taapay. Sapulin na ka. Taapay man. Siguro agad mangibagaman iti kwarta na. Nagpuskol mo tiro pa natin siya nga babaeng. Kaya may saan mo na nga dagje palengke. Api nga dito balay ti umayan na. Ay kwa. Baka mo't no, nagbaka sakali lang no da ka dito eh. Wano, may siguro ito dyan palengke, hindi na ka nakita. Ay kasano ko ma? Saan ko mat pinanawan ti palengke sakbay nga nagawid ak dito eh. Diyan ka mo Ang imbagak nga awang ka. Iso nga pimano mo nila adagos. Siguro agad umay man nagpakpakaasin nga umutang. Ay na, talaga natanggan ti ulo na diyan kasinsin ko. Anya ka dito may mualayan dito yung balay. Adda nalipatang kalistaan ti pautang ko. Kit iso nga may kinala. Tagsingirak. Makamo ka dito yung balayan. Dandan ni nagsangpad di kita anak ta. Di ka di agawid nga masapa? Saan? Kaado ti customers ita. Gaputa Sabado. Ala inakon. Sige. Ngayon. Diyos ko. Nakiktutak pa eh. Agaaw-awid mo din nga nasapa. Imbaglakit din tas di na naranan ni Jackie. Ang mga nakita na nga pinabuludak nga na ni ti kwarta. Awan nga talaga, parang Nestor. Nagkapuman itayan ni Jackie dito balay. Anya? Di ka ginundawayan pare. Saan nga rin pare nagduldugak. Mo pare. Masulsulisog ako ng tip-tipilak lang. Grabe nga mga tipilam pare. Ape nga naskin na tipilam. Git umas asidig lang karutin. Ape patsimpay nga masapul na ti kwarta. Anya. Amangan mo do agin uutang laing pare. Tasulsulisugin na kaakunam. Iururay na nga gundawayam. Iururay na nga sikati ag first move nga kunada. Nga ta. Uwan pare. Kasta ti babae. Imposible laingin nga. Kanayon nga may masidigking ka nga bumulod ko no iti kwarta. Anya nga rot tiramitik pare. Ekit, sikat ag first move pare. Una pare, kaya't ko ti ag first move ang empty problema. Nuawan ti inom ko, maturpi agbutin pare. Nakita lang mo't pare. Di talag problema. Saka lang mo't naturid. No, adda inumaw. Kasamo lamay bagat problema am kanya. No, kasto nga mapartig ka. Awan di mabali na pare. Pare. Inton sumaro na nga umahay. Gundawayam taon. Una pare. Baka kunam lang mo dada pare. Tanakainom ka. Ngimusan ka nakainom. Maturpe kan tumanain. Hey. Si kamad ka, Jackie. Wen manong? Isumar ka. Agyaman ak manong. Agtugaw ka. Ngay matay ito yan. Api kasi ti kawis na. Mabit lang. Mga alak lang ti juice. Dati nempla kita eh.
Ay, agyaman nak, manong bobot. Gure ka. Api bigla nga imingar ti armas ko. Kasanugat, agpaparang ti puon ti barukong na. Sakit, nakakep short game may dito. Deti sa ti agpeson sa ti kuna ni paring Nestor. Agipakpakita ti motibo. Deti nga Jackie. Angin, kasano nga rod na nagbidutak. Ang mga nugod, ang mga no agpers mubak. Tagayam kat nagbidutak. Makakit na tong pain nak. Agore ka, may kumaniplastar di armas ko kat medyo maigid ni te iminga. Apo Diyos ko, rela na pungot dati buok na. Oo. Pasensya ka na. Diyos laing ti may pasangok ken ka. Jackie. Okay lang, manong. Pegayam nga da ka. Masapol mo ka di manin iti kwarta? Ay, saan manong? Ay nga ruti masapol mo. Umayak ko mga rot agbayad. Uri, saan yung kunakbat king ka? Sana mabalin amanong bobot. Sana mabalin nga saan ko bayadan. Titulong nga intad mo kanya. Sana mabalin nga jakso papakan ti kinaimpag mo kanya. Ay, sige. No isuti ko nam. Makaamu ka. Apay. Manong, pasensya ka na. Ha? Awan ti kwarta nga may bahid ko king ka. Anya tikit mo kasawin. Aping nga masasidig ka. Jackie. Amo ka saan ka nang raksakin ni Manang Josie, Manong? Anya? Makita kada kita matam. Tunggal umayak ti balayo. No manen matiklo ka nga nakamatmat iti nga dumado mga paset ti magi. Ha? Anya tikit mo kasawin. Jackie. Insina ko ni Erwin, Manong. Ha? Ti ama ti putot mo. Ay, ti ama ti aking putot ti baby mo. Oo, di na sayat. Day tamot ti kayat digiti nagandaking ka. Day tamot ti kayat ni Manang mo, Josie. Awan ti masakbayam ka no kaday dyan. Api nga inigamam digiti abagak. Manong, saan ko ngayon sina ni Erwin? Gaputa iso ti kayat dagiti dadakkel ko. Ha? Api nga rod. Insina kisuna gaputa saan ako nga naragsakin ko na. Gaputa saan ko nga ipatpatigpay ni Erwin. Ha? Api nga narakop na. Si Kandi patpatig ko. Bubot. Ha? Unayin. Katsapi ko matay patig nagmet. Amok na saan ka na naragsakin Manang Josie. Amok ti ugalin Manang Josie. Kinamok nga napatay kagmet king ka. Isungar nga na kayong imbag ka kanyak. Isungar. Natalatan Manong bubot. Ha? Ay, amok nga inton rabi ipela ti sangpet ni Manang Josie. Isungar gundaw ayan tan. Parang sa akin kanto, bubot. Paragsakin ka. Kita mo ka maparagsak na kumet. Oo. Umay ka karte. Umay kan gisilid. Ni. Diyos ko, ayaw. Makaamuditan. Bahala na.
Bobot. Oh, Jackie. Oo na yun. Kasla. Kasla di ka naganak. Nagpintas lang tati suuti pa maging. Saan nga kas kinimanang Josie? Saan ka di? Uwan. Naruam ngamin di trabaho. Nalaspag ka po di katatrabahonan ko na. Ay, uwan. Sige. Tagikwem na. Tagikwem na iti nga pamagi. Kukwa naklaing. Bubot. Kukwa naklaing. Agkam ti barukong ko. Una yun. Kaslakbat lang maladagan nga agsususo. Diyos ko. Maamo dita. Bahala na. Bahala na. Di nagtumot kami pagustuhan, Josie. Jackie. Saan ka ito agbabawi? Saan ka ito agbabawi? Ikariking ka. Tinugawan na ko. Diyos ko, nagputot na. Oh my God. Itamalaing ngayon nga mapadasan. Diyos ko. Mapagidyat ko ka talaga. May gidyat ko isunakin ni Josie. Unay. Naglaing agiling ang Diyos ko. Naglamuyot pa'y dagiti kudin. Diyos ko. Bubot. Jackie. Ngayon. May pinaspasan na. Nagkabaliw. Diyos ko. Diyak sa mo makontrol ang Diyos ko. Bawat. Mapanin. Jackie, mapanin. Sige lang, mama. Bobot! Jackie! Manang Josie? Josie, ano yung tinaramitin nyo doy? Ayop kayo! Na kayo! Ano yung tinaramitin nyo? Ay, kuha. Pinalamo-lamo kayo nga duwa! Ayop kayo! Anay ko! Agtala ka, Josie! Hanya, sakpay ti anawaem, Bobot! May kadito. Jackie, partakam, agbado kan tingkan. May kadito, ibatan nak, Bobot, ibatan nak. Agtala ka, may magpalawaga. Ibatan nak, kulak, ibatan nak na papatayin ka ng babae. Inuris ka, papatayin ka. Pangasim pagsaritaan ta kumapelang dati. Awanin timnas ka ng pagsaritaan ta. Alae mo, di kita nakakarton nga arwatem. No, di mo kahit nga puurak di na. Puurak, idakunak. Umanaw kan. Alae na kita. Pangasim ko ibatan nak. Karimon ka launay, karik ka. Pangasim ko pagsaritaan ta. Di mo urayan nga mapanak mangalat kutsilyo. Patayin ka kunak. Josie. Sana ka Josie. Bakit? Sana ka awagan, di bakit? Ayop ka. Nung kaanupin nga nadakkel na kita anaktan. Panagaramit mo ti kastoy. Nasulisog ak laing. Kahit nagpasulisog kami. Ha? Pakawanin na saan kan tumapakawan? Ipanaw mo di kita arwate mo nung di mo kahit napurak ita. Kin pumanaw kan tadyak kahit ang makita tarupang bubot. Pumanaw kan! Panaw!
Josie! Na, italangan na amiris ko pare. Sa anak ko mga rumbing nga nagpasulisog kini Jackie. Ita, napukaw konti pamilya. Di damit ti kung kunak idiking ka pare. Anya, Kunak king kaliklikam day nga jake. ha? Awan mo timbag bagami di pare. Anya gawan. Kunak king kay day. Siyaklatan. Ang sikamat kahit mumait. Anya, awan ti malagip ko ngayon bagbagam nga kasta pare. Saman. Bagak ide makadadael at pamilyam day ta. Liklikam day nga jake ta sulsulisugin na kakulak. Agam di ka mat dimdim ngay. Siyakla kuman pare. Napipiyakan yak ta dinak matiklo ni bagat kaw. Am sika natiklo na kamay. Kunak king ka. Aday wam day nga jake. Tasyak kumalatan. Unay kang timbare. Awan mo ti malagip ko ngayon baga makasay. Anya nga awan. Kat ita. Oh, nakasaysayatan ti asawam nga ni Jose. Kahit sinayang mo na pare. Pati dagiti anak niya, wagura na kan. Kaya hindi. Agura na kapayan. Dagiti naganak ni Jackie. Taginundawayam ti kinarukob na. Dahi tati kong kunaking ka pare, liklikam ti suliso. Tal na ka man pare. No si kanto pa, hindi mang sug-sug-sug kayo na gid eh. Ay, saan na pare? Kunaking kayo di siyaklatan. Aginom tadratan pare. Saan ta nagpimpin na basol? Saan tama nagpimpin na baso pare? Gapo ta nalawag, basol mo laing dayta. Anya? Katuwain. Happy nga men, ngay narakop na kalaeng, bimbigay kamot tayo. Sinurdi sa nga bumigay pare. Gut di mo lang napanunutin nga pamilyado kang pare. Ay, di ka muking ka. Di ka peke di kayo nakagkaduan. Baka akit no impluensyaan nakta kinababayarong pare. Anya. Maulawaking ka pare Nestor. Di ka maawatan. Ala. Aginom na kadlatan. Urnusin yun to kini Juicy Dayda. Agpakawang ka. Di ka mauma nga kidaw di pamakawan na. Dahil na ti aramida. Sangkit nga dayta. Agpaspasulisog ka, lukaw. Unay ka matay. Lusak ti siga. Aramidim ti amin. Tapno mapasublim. Ti asawam kundi kita anak mo. Ipamaysam ti pamilyam paray. Sangkit nga paspasulisog ka. Unay ka na yan. Diyan mo no. Laglaglagin na pareng Nestor. Na, magaginom talatan. Babayam daytan. Iya. Dandan ni maibus dayto yun eh. Tanto ag beer house damdama pare. Tumbigat kanto nga agpakawanan. Basta damdaman tag beer house. Anya nga beer house manan. Maulawaking ka Nestor. Kasin yung amok kadak kalabidot tinaramidak. Ang sanak pa nga naawanan ni tinamnama nga maator kumetlayang dati nga bidot. Maurnos kong dumetlayang ti pamilyak. Tanagkamaliak, nagbidutak man na minsan. Ngem, saan kunton nga aramiden pa eh. Nagbalay ginisulisog kanyak. Angim adamet agkuna nga gagangay laeng iti lalaki nga adda pagpatinggaan ti kinaibtur na iti sulisog. Aglalo no ne di mismo babain tinagaramid iti makun ko na nga first move. Sakit adamot parikot mi idi iti asawa nga nabayagan nga saan kami nga naglin na ilo. Kumano makasaritag ti asawa ket ilawlawag ko ken kuana ti amin no kumay kanak ti gundaway ko ket agkariak nga iti kaanuman ket saan ton nga mapasamak ti naramid ko ket
ikarik nga sulnitak amin nga nagkurkuranga, bumawi ak kadakwada nga agiina. Nga no nasken nga dosaen na kumabas sa saan na nga i-give up, saan na nga isuko ti pamilyami. Sabi ko mata maamiris na nga si papasnekak nga kidkid daw ti pamakawan na nga naimpapuswan ti panagbabawik ket panunutin na ko mga ornosen mi pay ti pamilyami para kadagiti anak mi para iti masakbayan da angim aging ga kadagitoy kasin yung sa anak pa nga napakawan ti asawa kinagura dakmet dagiti dadakkel wenno naganak kini Jackie pinangtaan nakpay day di asawa na day di nakaputot nakasikugken kwa na day ti ama ti anak na tadamag ko ket nagsinublanan dagayam kasin yung balakatan dakman anya ti Rumbeng Aramidek kanayo nakmet nga agtawag ken kwa nang hindi nasungbatan mapanak ka iti palengke iti pwesto na ngem saan nakmet nga panpansinen no agawidak iti balay mi papanawen nakmet pati di kita anak ko isu dapat iti mangi duron kanyak nga rumwar pumanaw ta syempre ti simpatyada ket adda kini mama nanang da mama da dahil di launa di parikot ko kasinyong kat sabi ko tababain dahil nga surat ko ti pa nakaiya drama na dahil ti surat ko kaya't makadanon ken kuana tapno maamiris na nga agbababawi ak iti inaramid ko abiddo kat sabi ko babaen dagiti balakad yo ket malawlawagan ti panunot ko palag-anan ti riknak iti dahil yung agda mga paspasarek aparikot ket sabi ko damat na pidot yung adal ken pagsarmingan ti biyag kada iti nga padas ko iti biyag sabi ko tadiyo tultuladen dati naramid ko abiddot no di ket agbalin nga lesson kada kayo no manadadum ti nga sulisog iti biyag yo tuladen yo laeng dagiti naibtur iti sulisog tas kumakada ay awan mat may bagak tas awan mat ti makaibtur ti sulisog dahil tingarad ti pakasaritaak ket agyaman aking kakasinyong ti anos ken laing mga nangurnos ken nangibasa and thank you kadagiti makaited ti balakad more power to your program and God bless everyone ito'y agbababawi apagayam mo bobot sa